Kublai-Shibon ya pigi perlok ke wasnya suk upai ya new YouTube channel UPK 28 Production. Heini por emi ya uma madon bai rembai MDC ka so amwi kle terci constituency. Udah cuman le kamu CM haja HDC hagi por berdeb. Kublai-Shibon ma MDC ya ipor wakordor yang pi. Kat kamu yoi wa u chief minister wa emburom ka Meghalaya depentibu wa ka sarkar daw suko ye ka tulop ki wakre hadisi council. Hejo iporle u CM wa emburom yong ka JHADC da pediangu ye ka ni kecing terwa. Kamu wi na ki uhe wa da experience ha ka kam senchar kadar ka yi ka khubor MP ong heching ye to wa ka ni kecing kular u chief minister ka Meghalaya wa su tulop ye ki wakre hapo ka district council. To ngale ko ko por di wa burom ai kulai gerpang ya piki perlok ke tim PK 28 production wa de pelaki por koridor yang pi ya chin benta ya kecing ya to ko ni ko wi ni issue ke wadang depjia ninne kamang gitu keten parang recently di yo nga katkam kecing yo nga to kamu bru wada rap di tim bilang hingga pertai apa ini kesten Meghalaya kamtam apa keberinnya trap wa ngada mano wi negi veteran FDC apa janji il autonomous district council wa da dep safety katu de kecing job la de yo hado sotli kita dengan ayo em ke option ku rap thut hagani issue ku dang mi lengba ke jing announce da chief minister wan burom yang ke Meghalaya ke yang i hage jing to wagini gi autonomous district council ko em lately apa gani ka state Meghalaya yang i kam dia tip langi Khasi Hill autonomous district council Janji Hill autonomous district council kam jola Karo Hill autonomous district council. The karo kaptenga yo ka first option adalah di kuangi straightforward yo rapiang ke tuta ke prosedur koman ke shortcut mencuba lai dega proses koman yeno wang koman lengli dah gini kesen katkam ke jingkubur yang chief minister wang buram yang Meghalaya yang senyaman dalai ke shortcut daman go winex system ko penrap sok ya ka kurkom krekam yang di lately gini ki autonomous district council apa ke jela Meghalaya yang i kesekian opsionan ngayo man ke wineman ga very critical ngadu komo I remember the last 3 to 4 generation or the last the last 3-4 decade kamut lepau hadok so pau na mechwa ya ki primary education da kso da perlai de administration yang ke council hawara lately ini autonomous district council. Dan itu gitu gipor hadone depalat ya gele house nam take over ke state government the tip lot ke pertai ya di primary school lane primary education haga primary level da baik gi ya jingga to lengba daga knowledge yang ga state government yang ga state Meghalaya ngi tengah yo itu man ga very critical boy gani let's say yo jiang tu you chin by take over yang ga power yang ga district council hawara lately you man ga return yang ga state government ni baile wang hadon ne i yo ye ga direct funding ko wa angina ga 15 finance commission lane ga finance commission yang ga rindia yang i emiki kinja development talwa ki scheme
kiwa bonti ki kriteria yo ini ke central government telada chimgi begitu lah ngot kebor upelai puan warai itu katkam gani ko amaman yo thoda dauman very critical ko kamuman agitai kipor ko manchwa ya ke primary school da pelai the district council tela leb house and so house nam da take over the state government ye gani la ba ga jo he thauman go win the institution ko wa precept ya ka identity yang dijak community jantia hills kasih hill karo hill ketika community betul ada doi tumut ke identity yang gajah baru yang i ladalai kagador gitu di primary school dan di primary division mud mem jimut deka more or less tak man baca municipal return lane ke municipal power orang man go municipality under the purview of the state government ngatenya gini ya ketutuan ki isu gua yo ane kesni gua ada penbena do chief executive member wa buram yuma thambar chiban o baji gur kom klamo yu watipu pli kade bar watipu ni ba au yu bisa ke bha ke share yung iko collect the state government tau yo ika hopna no bombar clear na igini ke pending salary ko dasa kama sonrun nya benah klem su yu tulop yang ginongkre lan igi council employee yang ke council ke yang i Hendrai, kaman udam giwei nebha, wa kejimut jing temuhi, mencoba, warok ke collection yang ke council, wanga kamu perlu wada rim, wada man veteran, wada man raman sufficient knowledge, kejingnya tak waga janji autonomous district council, lani haga sikcidil, tecama. Bayaman biang kam hekipar giwo mencuah. Yagi wait breaks le kalau kita ke council tahan raya take over the state government. Yagi tu le stop dado. Tado ne lengayo bon na pernah yang ingat ayah kam ke jing pukersuti ya. Kini ayah yagi pagi nam jam senang. Yang kini ke brin yang trap yang ikam tam. Lani kam tam cocok yagi nong jam senang yang ke janji district. Kaman privatize ki ye bid office, kaman privatize ki ye checkpoint, kiwa emna ka taxation department ki checkpoint, ki bid office na pa ka forest department yang ka council. Waro chikat tu the boy di official yang itu ki department wo pat wo yo u collect ka revenue kuwa mi na pa ka ni ka district yang i. Kata na to ka mineral resources kam jo la forest produce. Tekan kam teh hagan di kepor katu ngayo kamala ye wang la katu kanisnan nyamem de umano di sisi por leman wacak rem the privatize gini ki check point ye ke bid office na ke council cha kiri cimen dengan yo man khajak yo man dangerous ini yaman ko kam getu gunuksa privatize ulek kan wang ayo mon power that take under the purview of the state government. The government, the council, each member it and 29 elected from territorial conference and one nominated. The state government apply one waro ite to iman go win the return and to the institution ko ide em kerpang ha ko original constitution yang geri India ko maya biongi. Kini kam nga jingyo yang nga kulek hado Newport lada man go kam wajia yagini ki arlis nam hagitu tu ko kedawa artli napa forest department kam tam kam jo napa taxation nga yotenya wa kini ko mut ko mangi ya palat ke ban je ketu ko anggi ke para 12A the ban ga ye direct funding nagas central government direct cegi autonomous district council have channelized by na ke state government yang ga jela mikal ya ngi tegeni le boy wan biang hajo kamong ni koang menda ai ladi khajak di bum siam thoi
ta utibika upa kiye ka ketika kiye kepada ujian betang future. Dalam tempat kiye kepada ujian betang future, kamu jo begini ki cipa kasan senem kudalai. Ki katu kaningut ki Chief Executive Member Wan Buram yang ke council yang Iwaman kita ke Honorable Chief Executive Member yang ke Jangkilatan Moses Council hagi par ko mencuwa. Ki ke no objection certificate jagi non-tribal uron ya ki semen plan hapo is Jangkil. The without condition, no condition, one time agreement. Ini tak man ke ya, the dangerous for the future course of the nation, the future course of the nation, the future course of a young generation. Tegani le ya se man ke kantu. Ngan ke liang nga, kawa pensnyau hiki pai ba, ngam ujo kiti yang di mono le kai gini ki kam, dagwa ki bru kat kam ke taxation department, ke forest department, ke ain goda empower ya ide ke parliament, lani de original constitution yang gerin dia, ujo pai ke tega ain, jo wai ke kelas, jo tibi ke akum, jo tibi ke artikel, tele ide ke random kam wadai wakhet ki beruhaya, kawan sekilo, desu dedap dalai, handrai. Ke NOC way pikat di semen pelan kurang gibru dang do ko wi semen pelan lan di semen factory ke manyu thet ka di spak klor kad way ke factory uron ta ke investment duna ye ke leso spak klor ke jingkamai entok de ke wake itu dan kita ke NOC nil wumem ke condition ke ye ke jingsu jing seda myok revenue ke council hadon ne tengah kuat aku berciki pai ba nong chong senang jong ke Jangkil district yang ke hagan gese pai dia kami tu rukom direct ke state government issue ba NOC na pi council ne ba yu je yu apply ke subsidy te chim no ki ka ke NOC na ke council yang ko em po ke Jangkil district andrai lan to hite ne ba da lei pani ki cha i support council. The direct by the state government based under the attraction of para 12A. The yagani ke para 12A, the bo yaka di katu kan ni hagi por ki warada deploy ke administration yang ke state government yang bikalia yang nando 1972 hado 1983 lembakla yagani ke para 12A. In between the cup of 10-year run the administration of the state government, the usar katukan ni ki nong bikmat ki politician ko am state level ko ang ki MLA le na ki ni sop dem ni ta pen sia no ki ke para tuan dang lung ke perkat perdan yang ki nong chong chnong dang lung ke perkat perdan yang ki member yang ke ni autonomous district council yo ki ka impose ke tu ke para tuan haga tu ke por Entahlah dapat pi example ke neighboring state yang ihampa Assam ke Karbi Anglong Autonomous District Council hadon negasnika full direct funding. Ta why not in Meghalaya? Wumyo ke direct funding. Watulad itu powari. Ta warok ni ta ke jinduna kinyong yalam ke por agar jing champang. Memgi ketika sap kopong lan ke sap ketalen memgi le ketika wisdom ko pak sakian ikan ki statementship yu yada ne beta gari ke jag benru yong yu like yu man ko jinjar lane u face ha so many problem ya gini ke patang jawa amikat ni tekar wang tengah gini ke jing direct yang ke state government wa so tu lop la na da yo ngat par ya hado kata la daman lengli ke tu ke proses ko chwa la de tu ni ba ile wa yo jing kenyi kaman lai ke teku anggi ke forest produce, kaman yai ke collection na ki mineral resources. La dengan ni demot kita imya jincang de ye la. Ki kat wangan ladang kat wa imya de ki jincang, imya de ki jintip ko benia. Tekar kam tengah na negali nga dapat yang waraya ka gini ja.
issue ko dang mi nin ne ko da debrai lene ko da decided daga state cabinet yang gani ga state migalia yang i tengah kwa cho la dau yo jing che gini gisni ga dau wan ngas ke mahalor ke tu issue dau ke committee ke special committee ko constitute da ke state cabinet yang migalia yang i thalor gete ke ye ki man open merek gi ke kam hakan nu tu open lagi ke polisi ye ke ka jing ya to wagani ka usu ye ka hok kenti yang gi nong kre lene gi council employee kamjo la ye gi honorable member ye wara kanang wo yo rap che ni ba wa muda biang ware hado kata-kata dengan ngaskem haka tu komiti dau yoi uya discuss dau yoi uya penjopen kedang wa geni gi loophole to man ko kami la delai kami to em ko geni gi loophole to im ngai ye gini to bersih de go big wording de go man tali de go man acceptable ya ki nong chong chnong ki wa ha ke sikchidil yang geni gi state mikalia yang i tengah geni gi por suau bukuda ngaku bora boleh ketika jingkerpan wa ura kim honorable member yang ga janji autonomous council yang i dua MR pa pendengo kantam nya ayo ketika jingken tu ku hakmatam ya ga executive committee ku lead do ma thombor siwat kam honorable CM wow pat ngergi jadi entah ulai de kete buang kini lek jan lek cia ne bai lek no la de I do inherit so many will come in a blunder mistake tela de ilai di wa examine di wa thingi dang yo ye kiti new thing ni wa ideas yang I kuman acceptable for all over the world kuman in the proper way kenang wa entah ada yo do tulok you money kani ke keren wa ke future ki berupa once yet ketika peace and harmony lembag identity yang institution bani ke district council dan ke por hagan di ke por nga mende yo kulam di video wan ikten di yo lukti yang di sini ke por lembag ketika committee ke sedang ke state government u constitute halor kata wa constitute ke state government lene entrust ka ye kata ke committee dengan skema apa janji la ton Moses council ngala da yo ye cimpeta le ba ke ye wala ki to yu tipikam gi member sebi la kwa ko snyau ni snyau si uang negadau lat negi gadau katulan rubnai wahani apa kasih hill district council ke juga sih declare yang result election MDC ki katu la sobnai pura dayok yo nominated MDC dan you nominate MDC iwan ini apa gani ka janji hill district council yang i hadon de the man nearly 6 months tangkas kinal kaman to nominate oh kita jing kaman la do tulo bo wi bru da ketika jingsu kuang gi prak lur ci benai de ulai suma teladawan sotai tela yo warlak ci benai da dang man go prak lur arlak ka emben more ukta ka ye kata jarong pisang ye kata ka finan yang ka council yang ni benta wi yang nominate ni ba ni to ka wa am ka constitutional post lane ka constitutional nominated post tekan konten yo gani le man go I am very surprised why the nominate MDC nearly 6 months not yet appoint in our council janji district council jadi gini kita kajak ai kublai api gora kublai sibo de wo pekudi ni sana yo luti kiji ko kelam ini ne bentai bahaya de wo bon walang kublai sibo sia jaro